a ke understand ntho e etsang o bona ngwana ka le mosadi o robala ngwana le mmae jwang na o reng o robala jwang ngwana le mmae o dinka ka di-feelings tsa ngwana o ba phrekisa lo mntana kudala ngimgada lo ngimkhulisile lo mntana ngimthole la ngimkhulisile why today o ska leka nkena hanong ke a bua uyizwe ngobani o ska nkena hanong ke a bua mamela ke a bua o ska nkena hanong ke re ho wena o le setedile ke le topileng strateng ke le kenye ka ntlong ya ka o marabe wena ha o futhumala o loma monga ona o ska leka o robala le ngwana ka wena ubaba ngizekuze ngitshela umama yonke lento lena ukuthi manje sengikhulelwe siswe ungamkhathi kanti wayemkhathi please why khuluma iqiniso ungafaki igama lami lapho khuluma iqiniso ungafaki igama lami lapho mntali yabo manje lo uyazi ukuthi ubuyaphi nalesiso sakhe uyazi ukuthi ubuyaphi nalesiso sakho but ngiyaqela akakhulume nje iqiniso Molweni mandizibulise lapho kunonke emakhaya lami igama ningu-LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje silana ekhaya sibhalelwe umama uthi unengxaki khona ucela nje ukuthi iJozi Bioscope ingenelele ibancede ngayo ngoba khona i-misunderstanding engathi khona la ekhaya. Sathi ke siJozi Bioscope sokhawuleze sifike sizova kabanzi ukuthi inkingi ikuphi. Umuntu omdala ninjani? Rishap wena Ngiyaphila nami umuntu omdala ngiyabonga nje baba ukuthi usinike lethujana ngiyazi umuntu omdala bekathi ukhona la ongcamele ngakhona. Umuntu omdala ngoba sibhalelwe nguwe la ekhaya bengisacela ukuthi umama ezintroduce esho ukuthi ubani esicelele ukuthi why usibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope. Okay na Tshepiso and then ke lengoletse because ke na le bothata bo sa se mo montlong ke dula ke le mosebetsi most of the time so ke sia ngwana ka le ntate mona hore ke ngolle ntate ke hore hona le ntho e etsa ngwana ka ke so ke le ko mosebetsing and which is nna ko file o dula le ntlong ya ka ntho engwe like a ke understand ntho e etsang o bona ngwana ka le mosadi o robala ngwana le mmae jwang na o reng ke o robala jwang ngwana le mmae o dinka ka di-feelings tsa ngwana o ba phrekisa ngwana please please mo wanhlanza lisete la monna ngiyacela le uyikhulumayo nje mina ngiyazi thina sami lesekatana setswa mo setswang teng after mo o tlotla mo o tloga o ska leka nkena hanong ke a bua uyizwe ngobani o ska nkena hanong ke a bua mamela ke a bua o ska nkena hanong ke re ho wena o lesetedile ke le topileng strateng ke le kenye ka ntlong ya ka o marabe wena ha o futhumala o loma monga ona o ska leka o robala le ngwana ka wena ene khale ngwana ka khale tsa ngwana o khale o ska re baby o ska leka ha o robala le ngwana ka re baby ke na le how long kwele why tshwantse fly today 15 years kona we etsa 15 years kona 50 years ngwana ka feitse matric last year yena mmona amnyonyobele fela for ke o support o se katana o letse mara o tlo katanela ngwana ka o inka ka ntho ma ke yena a ntjwetsa khale a ntjwetsa ke hana mo believe a ke re jwanong o le mo pela ka wena o le teng mo pela ka o tsuke khona ma sa ntjwetsa a usuka angekho ngithi wena usuka ukuphi ngoba uma umention into yokuthi nokusebenza ngiyacela ungayenzi that ngakile msebenzini ke amsebenzini and then the next thing yena sala kutshe ngwana ka ke mside and nakile msebenzini wena mangabe usukile mama la ekhaya awubi khona like around awubuyi late uhamba maybe iveke or something ungabuyanga like no hamba 3 days and then sometimes ke na look yana le di night shift kutsho ke nako tsa high nje unyonyobela ngwana ka tsona nako tseo and umntana nguyokutshelile umntana wakho ukuthi and it's been several times anjwetsa ntho tseo so ke ntse ke hana o mamela wena o nka dintho strateng tse wena o sa di tsebeng o utlwile ka mangtho kodwa umuntu omdala uthi vele umama akayivanga strateni lento uthi umntana wakhe umxelele ukuthi no why bangabizi lo mntana azokhuluma lento ayikhulumayo wasamputsa pili instead utla le di camera o etsa everything le di camera wasamputsa no tlo nkaraba eng ntho ena le kelelo le wena o inkile kae ntho ntho no tlo araba ke ntho tlo araba ke eng so wena umuntu omdala lento isho uyayiphika wena uthi ayikho yonke le hayi angazi next lo mntana kudala ngimgada lo ngimkhulisile lo mntana ngimthole la ngimkhulisile why today nami ngiyayibuza why today why wena usithi papa wa tseba ngwana o le hahlaya o amotshwereng ka mo ha re etsa di DNA ra thola ke wa how and then what's going to happen re etse jwang ka taba eo
Kiri nna. Ha ke go hana ona tje. Ukanna wa dietsa. Nna kiri a ke tsebe next. wena muntu omdala ukazowalala nomntana cause ingane yakho le. No. Nangu umuntu wami mfethu. Mama, Nangu umuntu mina wami. ngiyacela mama cause ngithe ngifika lana ekhaya wena wathi ucela ukuthi ingane singayiveze emakhamereni. Ngiyacela maya for the sake of ukuthi sibe nento ebambekayo esikhulumayo yabo. Singakhulumi nje ngoba ingaye le ndaba yabo. At least eyikhulumele ngiyacela umuntu omdala if ungakwazi ukusibizela yena because I think yena nguyozosolvela yonke lento umuntu omdala angithi wena uthi awuyazi uyayiphika Angiyazi buti. Angiyazi nangu umuntu wami. Umuntu ongilala naye umuntu yilo. omdala mina ngiyacela phela asifuni ukuze sizobiza umntana simzisela emakhamereni bese respect i-decision kamama. Lento le ayikhulumayo mina kimi. Hayi. Awuyazi. Story nje engasazi. Dala ngimkhulisile lo mntana lo. Ngwana ka hali teng mo a tshontsho eo. O tlo hana Stine. Okay, umuntu omdala ngicela uhambe uyongibizela umntana wakho. Baba ngiyacela yabona manje ngiyakuncenga. Ngisayiphika namanje wena. Sure awuyazi lento. Angiyazi lento le khona. Umuntu omdala yabona mina sometimes I can tell umuntu sometimes when you lie. Angazi ukuthi uxoka ngeyiphi party but I can see ukuthi you are lying to me umuntu omdala. Khotman, into engakutshela yona. Mina lento le angiyazi ene manje awuyazi lento le. Angiyazi nje straight. Angiyazi futhi. Guys, kanti yini ngomuntu omdala? Umuntu omdala ngiyabona ngiyakuncenga lana and sikhuluma man to man. Usho phela umama Ukhulumele lo baba lo. Ngifuna yebo ngicela ngihlalisele la uthanda. Ungamsabi. Angithi uyakusabisela ukuthi uzokubulala. Today awumsabi uyamtshela yonke uyakhuluma yonke into. Okay ngiyaxolisa man ngivile umama wakho bekathi sihloniphe i-decision yokuthi singakuveza emakhamereni yabo. Kodwa ke ngoba sinengxaki lesinayo nani. Ngiyakucela ukuthi ungasabi next. Bengicela ukuthi yonke lento ke wayixelela umama wakho yonke lento ke yenzeka kuwena ngobaba. Ngiyacela usixelele yona njengamanje ukuthi yini and iqale phi yaqala phi le ndaba kwenzekeni. Ubaba ngizikuze ngitshela umama yonke lento lena ukuthi manje sengikhulelwe and ubamqala ngokuthi umama ngimcela imali. Siswe. Ungamkhathi kanti wayemkhathi. Please. Khuluma iqiniso ungafaki igama lami lapho. Khuluma iqiniso ungafaki igama lami lapho. Umuntu omdala yabo manje Sami ngikhuluma uyangisabisa ukuthi ngingamtshela umama bengisabisa and bengimtshela umama ukuthi kuze kwenzakala letho manje sengiqiniso njengoba uyabona manje sekunama camera kunama ini yonke lento engayazi. Ayikhuluma iqiniso ke nawe phambi kwamakhamera. Okay yeke umntana ekhulume ke wayemkhatha. Ukuze ngitshele umama ngimtshelile ngomama ngoba uthe ngikhuluma bengicela umama ukuthi ngifuna ukuthenga izinto zesikolo ukuthi fanele ngi-apply ezinye zezinto nje usengiqedile isikolo ubaba mingithi ngiyamcela ukuthi ubaba hayi ngeke ngikuphi imali engaka yasenza into eso ngoba ngeke kuphe mahala uthi ngeke ngiphe mahala kumele singilale naye and nami bese ngingana next sengidesperate ngoba umama wathi hayi ngagcina sengikwenza bekungupha imali ngothando ukuthi wena uphuma uthando lakho lungena emacansini wena umuntu omdala xa uthando lakho kumele nize niye engubeni umama wakho mamfonela awukhona ubuwandla wabonala umaka umama kamtholi nginikeza imali ube right mari bese zongenza kanje ngikukhulise kangaka wena ukwenze kanje kanjani ungayenzi lento uke walala nawe ubaba ngithi uke walala nawe ubaba ngithi hayi kakuqala kwenzeka ningi lo hayi kayi1 umuntu omdala ungasenza izilimo uphikelani ke manje angiphiki next lo uyazi ukuthi ubuyaphi nalesiso sakhe uyazi ukuthi ubuyaphi nalesiso sakho but ngiyaqela akakhulume nje iqiniso ungazokhuluma into engekho umuntu omdala mama ehlisa umoya baba kanti wayiphika wayiphika into obvious angiphiki next angiyazi next ngizokushaya wena ngizokushaya wena umuntu omdala wayulwa wazi ukuthi umuntu omdala uhambe unje ngoba uzala nebag awunazo impahla kunanix uhambe unje utsama ekonhlunyaka akunandaba mara uzokutshela iqiniso umuntu omdala irep lento yenzile uyazi ukuthi irep lento yenzile angirepanga umuntu mina ngenzanga umuntu usayiphika namanje lo mntana ukhuluma into engekho le engayazi umuntu omdala ungasenzi okay mamela la siyakuhlonipha sikusabe yeso
Ngithi Siyakuhlonipha, ukhuluma into sikusabe, engayazi. understand leyo nto. Mr. Jones, Angiyazi please, lento le. Mr. Jones, please go talk to this guy aside. Ningisapha. Yeah, wena. Ningisapha. Yeah, isicela Ningisapha. bazokhuluma nawe, icela bekhuluma. Mhlambe thina ngoba ubona abantu besifazana usimamela igrand. Guys, no, angithi manje asifuni mama, ngicela ningi-understand the grand, ngicela sihlale phansi la. Angithi manje siyabona the way ubaba ongakhona. Ufuna ukuthi inwebe lento eyiselena le. Nana, lento the time eyenza ubaba besebenzisa i-protection la kwena. Cha bengayisebenzisi. Manje Sengivele ngahlala sengamitha mengimitha ngazama ukuthi singitshele umama ngoba sengiyasaba. so now how many months pregnant? Sengina 3 months manje. And bekathi wena mawutshela umama kuzokwenzakalani? Hey ngoba manje sengibona ukuthi ufuna ngisupport umntwana lona mengazi ukuthi ngizokwenza kanjani ngoba nami umntwana wami oqala angikwazi nokukhulusa umntwana so Ngithi bekakusabisa ngani? Ngifuna ukwazi lento bekakusabisa ngayo kusho ukuthi into leyo yesebenzisayo kwabanye abantu amantombazana. Uzombulala. sezokuthi nje ngatshela umama Mangangitshela nje. Okutshela wathi uthe uzombulala. Uzombulala, uzomdubula ngoba ngithi unaso isibhamu. Angazi nokuthi Unaso nesibhamu? Angazi nokuthi semthothweni okanjani. Umuntu Akitsibi. ichomi zakhe zinjani lo muntu lo? Dichomtse wa bona nkare ke di-gangster kore like ke ne ke mjwetsa ke re ntlo ya ka nkare jwanong so e yentse staganenyana sa di-gangster nkare ke botsotsi ke di-gangster nyana Oh bafika nabo bafika khona la endlini. ba fihla ba blome ba etseng No le ibhamu lezi bazosikhombeza bazosibonisa zona and bazosikhomba ukuthi sisemthethweni okanye azikho emthethweni because lento eyenzakalayo ngeke size sivumele. Mama umuntu omdala bengicela man umntana mara uke wazama sinise kuxelela ukuthi kwenzakalani wamuse mhlambe ukuthi ehambe yini uzozambela uyephi? Ngizozambela. Why bangiphambi bakanje lapho? Yini? Why kumele bangibambe kanje? Yini? Why kumele bangibambe Uzozambela kanje? kuphi? Why kumele bangibambe kanje? Hlala phansi. Angibulalanga umuntu. Angibulalanga umuntu. Wenzeni ukushuthi awubulalanga umuntu ulale Angibulalanga urephile. umuntu. Yazi Awubulanga umuntu urephile kahle kahle. Mara ngelinye ilanga iqiniso lizovela ngiyahamba kulo muzi lo. Ngiyahamba kulo muzi lo. Umuntu omdala. Uzothwarwa. Umuntu omdala. Ngiyahamba Usayiphika kulo lento le. Ngisayiphika namanje ngiyahamba. Mr. Jones kanti you didn't talk. Please talk to him again. Izovela ngiyahamba mina. Oh, you didn't talk. Guys, thina into esifunayo inyani kuphela. And uyabona nje ukuthi abakaxoxi nayo into etheni sifuna nje ukuthi ekhulume lento esifuna ukuyiva. And nalesibhamu abathu naso sifuna usibheke ukuthi semthethweni. Udlala ngathi lo. No mama ngizoyenza yonke bengisabuza la ukuthi unani uke namusa esibhedlela mhlawumbe ukuthi eyenza i-checking ukuthi mhlawumbe khona boma STI imkhuhlane ekhona phela sazi. ke misitse ka mcheckisa in o sharp Oh bathi akana kunanto ekhona. nix i-pregnancy phela No wena ngesingabe umuntu omdala manje uzothini uzomnakekela wena lo mntana awumdingi yena lo baba empilweni yalomuntu. hayi ntata re mohloki yena o tla hola ngwana Angiboni ukuthi it's a right thing ukuthi uqhubeke uhlale naye lo mgulu ukuthi mayizokwazi ukulala nengane ufana nokuthi uyayizala musilengane kufana nokuthi ingane yakhe yamampela naye mayizokwazi ukuthi elale nayo uyabona ukuthi akusiyo umuntu okuthembakala. asemotho ke satani Ngiyacela ma because manje uyabona sekamoshela umntana ne future. Okay akezela lo sekamoshela umntana ne future emsebenzi. Umuntu omdala sidlali la asidlali la kanti yini umuntu omdala yini wasisa lena le Angizi nini. Okay. yini umuntu omdala ngifuna ukwazi ulalile nalomntana ngithi yes or no ngifuna uyikhulumele sengiyayazi mninyane angikubuza into engayazi ngisengiyazi yonke into yiko ngibuza wena yes or no. Yes. Why wenza leyo nto? Umfazi amhlala ngekho la endlini most of the time. Manje wayemthembisa ukuthi uzombulala wena maye ngabe akayenzi leyo nto. Ngibulala angimthembisanga loyo bafethu. Awumthembisele ngelo. Bafethu angimthembisanga ukuthi Robelena Robelena Jwana ki siyo tshwantse go belelena jwanong o ke no jole strateng wo sa jole strateng ngwana ka le mnyane so wo sa jole strateng o msenya Mr. G the lady wait mama miyake sihamba naye lo siyambopha lo Mr. G mama just mentioned something we said he has a gun and she doesn't know if it's illegal or what. Please let him show you the gun. Yeah, and take it. Okay. Umuntu omdala ngicela uhambe nayo yobabonisa. Lawo osifihla khona ubabonisa. Okay guys into soyenza njengamanje siyamthatha lo. Niyabona sifuna nje Mr. Jones bethathe leso sithunyanyana sakhona bathi unaso lo muntu siyobona ukuthi semthethweni okanye kuhamba kanjani and then fine esixelele kabanzi ukuthi le rap this is rap lento yenzile la it doesn't matter ukuthi umntana kanjani ukuthi umkhulisa kanjani umuntu ubuye uzolala naye futhi mina ngesingami I see it as a rap
ngibona nje njengomuntu orechiwe lona, and it wasn't akusiyintando yakhe ukuthi elale naye, akalalanga naye ngoba evuma, ulale naye ngendlela ezinye olale ngazo. So into soyenza somthatha lo mgulukudu siyoshona naye le emapoliseni, naleso sibhamu sakhona sihamba naso sifuna ukuyobona ukuthi semthethweni. Mangabe unenkinga nawe lapha mbukela emakhaya, ungalibali ukuthi usibhalele on josiebioscope.co.za, ungalibali nokuthi usifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana, sikhona ko TikTok, ko Facebook, we are Josie Bioscope everywhere. I'll see you guys on the next episode. Yeah, ngicela bafethu ningashiyi next lapho, nithathe kwasani yonke into esiyidingayo. Oh, sekanikezile. Yeah, you have it, ne? Mama ngicela sasambeni. Utoba right la yini? Wena uzoba right, nana asambe nawe, ngifuna uyoba yi-witness le.